Mu katare ka Central Market mu Murembo Rwambara okutwariza hamwe kuja abashobozi sente zone zoyine to kubura kugendana no mushuburu na munonga cyaye kombi kwatirine no kuseburuka abashobozi abinje btwacagamo nabo abari kuguza ebijuma ibintu tuguza je cyandikira aha ntancha micungwa ne 510 apples ni 5 emiyembe ni 10 abantu bajangwa babwire ngo bisibo mansera tuguza je obutunda no 810 nuko kushabonira bo abacakara baguze imishuburo nk'emiceri shukari sabuna amakorone engano buto omunyu nebindi bagira ngo emishuburo emwe eyongere akasente mbwire nko ebire byahwire engano ikabaye ko mutwari 10 mwenda n'icwe ngande atenganisha rikiremu yegure bitwine mutwaro 8 n'icweka na 8 na kakaga kurigiraho wagigura abashubuzi no manya bashubuzi tubakashanze ubunga bukabwazo mutwaro mukaga unkate mutwari 5 n'icweka no wasokora kilo 25 zo buhumbi umonyo ngukugira higuru of course umonyo kargo bikaguryo mutwari 2 mutwari n'icweka unkate umonyo kaza higuru kuma y'icabiri n'ugure mutwari 3 n'ikindi mutwari 3 n'inkumibiri umuceri nago gushumire mukake kagwagiro mutwari 10 konkati guryo mutwari 10 n'icweka ande bindi byo bikirinka burije sodas amezi buto nayo by the way naye ekashumaho kake ikirinka be yaberho munonga kucyeka ombijwaro mama Shakuru nkomwe umuri aba bantu nagira ngo emshuro bagiresera ombwinji obarukonja kwetegura ikiro cha Eid aiturgambira agent tubara esabiti estakurenga 2 n'icweka okwikakireki. So abasilamu assalamu alaikum wa rahmatullah, happy Ramadan ate Eid ebulayo ndoza weeks 2 mujje tubawengo tulina engoye kuva ku mitwalo 2 okutuuka wagulu kati ngeyo jean eyo kaje ya jean tusobola jiko okuva ku mitwalo 10 okutuuka ku mitwalo 15 tulina habayo okuva ku mitwalo 15 okutuuka ku mitwalo 345 tulina ngazino tuyinza okuwa kwa 25 okudda wagulu tulina engoye nnyingi emiwendo tulina okuva ku mitwalo 5 okutuuka ku kakadde engoye tuzirina so buli omu alina akasente ke jangu tujja kuteesa tukuwa olugoye mujje temubula kwambala ku celebrating Eid very smart bagambe mukagundi bahaji abayina haki zenya bane mujje tulina bawe bifanagana ngekanzo efanagana ya namba 1 efanagana ya namba 2 efanagana ya namba 3 mujje tubawe engoye okushoboka za mu Murembo Rwambara mnogo tufurebere bikuru mu Eid mu Easter na nebinike byo kutaza hamwe byo bukiringane kujabashuzi cyako mpadne byentambura yo gavumenti yazo kamisiriza abanya-Uganda bucyo bakino mu buteka akwantu manyamasha na mnogo mahanga go baharabu Iran Israel hariyo taro abo patizina b'Amerika akontira amacindo gamwe batetse gatane binike konka gavumenti ya Uganda yahamisiriza abanya-Uganda ngo bucimwe bakino mu buteka turuwera indati gose nasiganse nyumo Gideon aho Murembo Rwambara.